yari afite imvune itari agakize neza. Icyo gihe rero azashobora kuba akina umukino na Sport izabikina n'ikipe Espoir isaa 9 kuri stade regionale i Nyamirambo. Musanze izabikina n'ikipe ya Sunrise, mu gihe ikipe ya Marine izabikina n'ikipe ya Gasogi. Gusa hari imwe mu mikino itazaba nk'umukino wa Marine na Gasogi kubera yuko Marine ifite abakinnyi benshi mu Mavubi batarengeje imyaka 23. Hanyuma reka mbona kubabwira ko kandi ari nako n'umutoza wayo Rwasamanzi azaba ari muri aya Mavubi batarengeje imyaka 23. Indi kipe itazakina umukino wayo ni kipe ya Gorira, kuko nayo umutoza wayo Gatera Musa ari umutoza batarengeje imyaka 23 wungirije, ari nako kandi nayo ifitemo abakinnyi benshi, bityo rero umukino wayo nayo ntabwo uzaba kuri muri iyi weekend. Reka mbabwire yuko kugeza kuri ubu ngubu ama ekipe menshi imikino yayo, ubwo rero nyuma yo kubona uko kalendriye yariteye, Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda yahise yifuza yuko imikino yose ahubwo niyo agomba kuba kwa gatandatu ihita ishyirwa ku cyumweru ikaba kuri uwo munsi. Reka rero tuve muri shampiyona y'u Rwanda mbabwire yuko kuri ubu ngubu ama ekipe ya Mali ndetse n'ikipe y'igihugu Amavubi yatangiye imyaka 23 yose ari mu myiteguro yo gukina umukino uzahuza aya ma ekipe yo ni muri gahunda yo gushaka icyerekeza mu gikombe cya Afrika cy'abatarengeje imyaka 23. Umukino rero w'ijonjora rya kabiri, kuko mu ijonjora rya mbere u Rwanda rwasezereye igihugu cya Libya. U Rwanda rero rukazakina n'ikipe y'igihugu ya Mali ku itariki 22 hazaba ari ku isaha saa 9 ni kuri wa gatandatu hariya i Huye. Ikipe rero ya Mali ikaba igomba kugera mu Rwanda kuri uyu munsi, aho igomba kuba initegura guhita yerekeza i Huye hazabera umukino nyirizina. Hanyuma tuvuye muri iyi mikino y'ama ekipe y'umupira w'amaguru twegere ku mugabane w'Uburayi, naho turebe ibyaraye bibaye mu mashampiyona. Mu ma ekipe rero abantu bakunda ekipe ya Manchester United yitwaye neza, ibasha gutsinda umukino yari ifite n'ikipe ya Tottenham. Umukino batsinzemo ibitego 2-0. Ibitego byaje gutsindwa na rutahizamu w'ikipe ya Manchester United ukina mu imbere Bruno Fernandes ndetse n'umukinnyi mugenzi we ukina hagati mu kibuga ari we Fred. Baje rero kuba batsinda ibyo bitego 2-0. Gusa cyaje gutungurana muri uyu mukino nuko bigeze ku munota 88 Cristiano Ronaldo wari wahagurukijwe kugira ngo yishyushye abe yasimbura, yaje kubona umutoza afashe icyemezo cyo kutamushyiramo muri iyo minota, agenda match itarangiye ava kuri bande touche yigira mu rwambariro. Ibyo rero byatumye umutoza wa Manchester United aganira n'itangazamakuru. Abajijwe kuri icyo kibazo yavuze ati ibyo ndaza kuganira na Cristiano Ronaldo turebe uburyo twakemura iki kibazo kuri uyu munsi. Si ubwa mbere Cristiano Ronaldo agiye adashoje umukino, kuko no mu gihe cyashize nabwo yigeze kugenda bwo igice cya mbere aribwo kirangiye. Abantu bati uko kwivumbura ku mukinnyi mukuru nka Cristiano ntabwo ari byiza ku mukinnyi ugomba kubera abandi bakiri batoya urugero. Hanyuma andi ma ekipe yakinaga, ekipe ya Newcastle yatsinze ikipe ya Everton 1-0. Liverpool bigoranye yatsinze West Ham 1-0. West Ham aje gusha penalty ku minota 45 hashijwe nitwa Jared Bowen. Brentford na Chelsea banganyije 0-0. Hanyuma Bournemouth yatsinzwe na Southampton igitego 1-0. Ikipe ya Arsenal na Manchester City ntabwo zakinnye umukino wagombaga kuba, kubera yuko igihe umwamikazi Elizabeth yatangaga hari umukino Arsenal yagombaga gukina wa Europa League, yagombaga gukina n'ikipe ya PSV Eindhoven yo mu Buholandi. Uwo mukino rero uraza kuba kuri uyu munsi wo kuwa kane niho wimuriwe, byatumye wa shampiyona w'Ubwongereza usubikwa uwo yagombaga gukina n'ikipe ya Manchester City. Indi mikino ihari kuri uyu munsi muri shampiyona w'Ubwongereza, Fulham iraza gukina n'ikipe ya Aston Villa saa 2 n'igice, Leeds United irakina n'ikipe ya Leicester saa 3:15. Hanyuma twihuse cyane muri Espagne, imikino yakomezaga muri shampiyona yabo. Ikipe ya Real Madrid yiheranye ikipe ya Elche ya nyuma muri shampiyona. Real Madrid ya mbere itsinda ibitego 3-0, harimo igitego cya Karim Mustafa Benzema, hakaza igitego cya Asensio ndetse n'igitego cyatsinzwe imbere n'umusore witwa Federico Valverde. Uyu Federico Valverde umutoza wa Real Madrid yamubwiye ko nadatsinda ibitego 10 muri iyi sezo
ngo azaca lisansi ye y'ubutoza akanasezera mu bijyanye no gutoza kuko yaramubwiye ati uzaba untengushye kuko ubwo bushobozi bwo gutsinda ibyo bitego urabufite. uyu musore rero akomeje kugenda atsinda ibitego. Valverde akaba ageze ku gitego cya 6 muri shampiyona ya Espagne. birumvikana yuko hakiri imikino myinshi ibitego 10 rwose kubitsinda abantu baravuga bati azabitsinda. hanyuma reka mbabwire yuko kandi Real Sociedad yatsindaga Mallorca igitego 1-0. Valladolid yatsinze Celta Vigo 4-1 mu gihe Cadiz yanganyaga na Real Betis 1-0. hanyuma kuri uyu munsi wa none muri shampiyona ya Espagne imikino iraza kuba ikomeza. Ikipe ya Almeria irakina Girona saa moya, Osasuna irakina na Espanyol saa 2, Barcelona irakina n'ikipe ya Villarreal ku isaha ya saa 3. Barcelona ifite akazi gakomeye cyane kubera yuko Real Madrid nyuma yuko yarayitsinze kuri ubu irayirusha amanota 6 nubwo hari umukino w'ikirarane Barcelona byumvikana itari yakina ari biza gukina kuri uyu munsi wa none. reka mbabwire yuko rero Europa League cya kirarane twagarukagaho ikipe ya Arsenal iza kwakira PSV Eindhoven ku isaha ya saa moya z'ijoro zaha mu Rwanda. Arsenal niramuka itsinze umukino iraba ibonye qualification iyemerera kugera mu mikino ikurikiraho iraba ivuye mu itsinda kuko irayitegera amanota 12 mu mikino 4 itegereza gusa gusigara ishaka kuzegukana umwanya wa mbere naho ubundi kuba yaza muri ebyiri byo izaba yamaze kubyemererwa. hanyuma reka atwerekeze nanone mu yandi makuru dusoza agenda avugwa mu kugura no kugurisha abakinnyi. kuri ubu ngubu ikipe ya PSV Eindhoven irimo iravuga yuko umusore witwa Gakpo akomeje kugenda ashakishwa n'ikipe ya Manchester United nubwo bavuga yuko ngo amafaranga Manchester United ngo itanga ari makeya adahagije. hanyuma umusore witwa Gravenberch ikipe ya Bayern akavuga yuko bitamworohera kuri ubu ngubu kuko yavuye mu ikipe ya Ajax akina atariko Bayern ni ikipe nkuru ifite abakinnyi benshi nzakomeza gutuza ntegereze amahirwe yanjye igihe azazira. soreze ku nkuru yuko Steven Gerrard akazi ke kari mu mazi abiri bikomeje kuvuga yuko naramuka adatsinze umukino wa shampiyona cyangwa se indi mikeya iri imbere ashobora gusezererwa akazi kagahabwa umutoza Mauricio Pochettino atozaga ikipe ya Paris Saint-Germain. kuri ubu ngubu nta kazi afite. Murakoze cyane.